Yes, nongeye kugusuza nkuhaye ikaze yukomeje gukurikirana Erickson Info, nahongeye uri kumva kuri microphone ndi Erickson. Yes, nkuhaye ikaze wowe uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda, aho uri hose wumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se utwumva uvuga ikirundi ariko ukabasha kumva ibyo tuvuga, turagusuhuje. Yes, welcome, nge ndi Erickson, channel yo ni Erickson Info. Yes, biteye agahinda kuba uri gukoresha telefone ugifungura Facebook, ugifungura WhatsApp cyangwa se Instagram, ukijya kuri YouTube bakata kubwira ngo umaze gukoresha 50% za megabyte waguze. Hashira kanya gato umaze gukoresha 80% nyuma y'amasaha atari makeya ngo megabyte waguze zashize. Cyangwa se biteye agahinda kuba uri gukoresha telefone ukagira ngo uteruye ipasi mu ntoki yawe, ukagira ngo telefone ibaguhinduriye ntikiri telefone ahubwo yaba yabaye ipasi. Yes, ubwo buryo bwose uko telefone zimara megabyte vuba vuba, uko telefone zishyuha ndetse n'umuriro ugashiramo vuba vuba, nibyo uyu munsi nje kukubwiraho ndetse nuko twabikemura. Yes, muri rusange rero ibi biterwa n'iki, ese twabikemura gute? Iyi ni Erickson Info, reka nze dukomeze nkubwira. Yes, mu busanzwe iyo dufunguye cyangwa se tuguze internet tugifungura telefone yacu, bivuze ko application dufite muri telefone ikoresha internet iyo ari yose, iki kibona internet yawe ihita ifunguka ubidasabye yuko winjira muri application ngo uri kuyikoresha. Niyo mpamvu tugura internet ukahita notification kuri YouTube channel waba usubscribinga bakahita batangira kuguha notification. Bivuze ngo no gutinjiye muri YouTube ariko YouTube yamaze gutangira gukoresha internet yawe. So izo ni zimwe muzo twemereye kuduha notification. Instagram ikahita itangira kuguha message, izo kuri WhatsApp zikahita ziza zirukanka, Facebook nuko nguko, message za TikTok zigatangira kumanuka, ndetse n'izindi mbuga zose waba ukoresha za X ndetse n'izindi. So bivuze ko iyo uguze internet, application yose ikoresha internet muri telefone yawe ihita ifunguka. Yes, imaze gufunguka rero nta kindi kiba kiri kuba nyine internet waguze, megabyte waguze tayari zatangiye kugenda. Ikindi, iyo application iri gukoresha internet bivuze ko n'umuriro nyine yatangiye kuwukoresha. Ariyo mpamvu ushobora kuri gukoresha WhatsApp, uri gukoresha WhatsApp gusa kumva telefone irashyushye ukibaza bigenze bite, ariko system ya telefone iba yahise yatangira gukoresha izindi application zose ziri muri telefone zikoresha internet wowe mu buryo utazi. Ibi bishobora gutera gushyuha kwa telefone ndetse n'ibindi, ariko uyu munsi wa none nkuzaniye uburyo bwonyine ushobora gukoresha ugakoresha internet yawe kuri application uzi kandi wahaye uburenganzira. Yes, bikorwa bite? Turabigenza gute? Yes, nkwibutsa yuko nuguhereza uburenganzira application ushaka gukoresha muri telefone yawe, izo uzi kudukoresha gake cyangwa se ukoresha gake bishoboka, ukaba uzifunze ukazibuka mu gihe ugiye kuyikoresha, ukajya muri iyi application ngiye kuguhereza ukayifungura. Yes, ikindi dushobora kuyikoresha tumanaginga umuriro wacu. Ushobora kuba uri ahantu ukeneye gukoresha nka WhatsApp kugira ngo utaza kubura ku murongo, ariko ukaba ari application ushaka gufunga ngo zitakumarira umuriro cyangwa se zitakumarira megabyte bitewe n'izo usigaranye. Icyo ukora ni iki? Tujya muri aka application ngiye kuguhereza ugafunga izo udashaka ko zigiye kukumarira umuriro, ugasigaza application imwe gusa ugiye gukoresha kugira ngo umuriro wawe utware neza, maze wagera aho ucaginga wabonye umuriro za zindi ukaza kuzifungura. Aka kantu ni akantu k'ubwenge, ndabizi ko ni gato cyane kandi karoroshye kugakoresha, niyo mpamvu ngiye kukwereka uburyo tugiye kugafungura tukajyana intambwe ku yindi kugeza gafungutse. Yes, mwibutsa yuko iyi ni Erickson Info, ngiye uri kumva kuri microphone ndacyari Erickson. Nizere ko wamaze gukora subscribe, kandi ikindi, iyo ikiganiro cyadushimishije tujya hano hasi tugakora share, tukohereza umuntu wari wese tubona cyabasha gufasha. Yes, kora partage ikiganiro kigere kure, maze nitubasha kubikora neza turagaruka muri comment tuvuge tuti byakunze. Yes, uyu ni Erickson, reka nizera ko ibyo byose twamaze kubikora. Welcome. Yes, welcome. Iyi ni Erickson Info, naho ngiye kumva kuri microphone ndacyari Erickson. Yes, nizere yuko wamaze gukora subscribe na like wamaze kwishyiraho hepfo. Turaza guhurira muri comment ibyo tugiye gukora, niba wabikoze koko bikaza gukunda uragaruka tubwira uti yes byakunze. Okay, so uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe aka application tugiye gukoresha gashobora kugufasha kugenzura umuriro wawe wo muri telefone, kugenzura internet yawe yo muri telefone, uburyo ikoreshwa. Hari igihe ukoresha application rero ugasanga uri nko kuri WhatsApp
warangiza ukumva telefone yashyushye cyangwa se megabyte zawe zirashize kandi wakoresheje WhatsApp gusa. Ese ukibaza byagenze bite? Bivuze yuko hari application iba irenze imwe iri gukora muri telefone yawe kandi utigeze uyifungura. Bivuze yuko iyo ufunguye megabyte zawe, application zose ufite muri telefone zikoresha internet zita zitangira gukora, ukabona ziri kugwa notification. Bivuze ngo application ijya kugwa notification kuko yafungutse nyine iri gukoresha internet yawe. Ikindi, abantu mujya mugira ikibazo ugasanga uri nk'ahantu ukeneye gukoresha WhatsApp, ariko mu rwego rwo kugira ngo utamara umuriro ushobora gufunga aka application, ugafunga application zose ushobora kukumarira umuriro udakeneye ako kanya, ugasigaza WhatsApp gusa igakoresha akariro gake na internet nkeya, ukaza gufungura izindi wenda wacaginze cyangwa se waguze internet nyinshi. Ibyo byose rero turaza kubikora twifashishije aka application tugiye kujya mu iguriro rya Android ariryo rya Play Store tugahaha. Ufite iPhone uraza kujya muri App Store. So twebwe rero kuko dufite Android rero tuyokoresha Play Store nk'ibisanzwe, niryo guriro ryacu bana dukoresha Android. Yes, turaza dore ngiyi Play Store tuyikandeho. Nitumara kwinjira muri Play Store turaza tujye mu ishakiro cyangwa se muri search. Dore nga hano hasi dukoreho muri search, turaza twandikemo application yitwa NetGuard gutya, NetGuard. Yes, uraza wandikemo gutya, nurangiza ukore kuri search. Ahangaha searching, harako bari buze kugwa kambere ngo aka VPN n'ibindi baba bari kwamamaza. Twebwe ko dushaka naka kari mu ibara rijya gusa orange cyangwa se umutuku n'icyatsi. Dore ngaka kitwa NetGuard. Turakora hano install, hano kuri install tuhuye install. Naka application gato cyane, gato gafite megabyte imwe byibura mu masegonda 2 kaba karangije kwiinstall. Gafite megabyte imwe mu kukadownloadinga. Bivuze ngo ntago karemereye, nta mwanya munini kari bufate muri telefone yawe. Naka application gato cyane. Yes, tuhita dukora open. Naka application katagoranye mu kugafungura. Aya ni amategeko n'amabwiriza ndetse nuko gakoresha telefone yawe. Hano turaza dukore agree, twemere ayo mategeko n'amabwiriza kari kuduha. Yes, nitumara gukora agree, aka application kahita kakwereka ama application ushobora kuba ufite muri telefone yawe akoresha internet. Dore ngaya ahangaha ari kugendera kuri alphabet, barahera kuri A kuza kugira kuri application waba ufite ya nyuma. Izo ufitemo zaba zikoresha internet baraza kuhita baziguha. Icyo tugiye gukora rero kuri aka application kugira ngo kabashe gukora muri telefone yacu, kugira ngo tugahe uburenganzira bwo kugira ngo gakore, turaza aha hejuru dukore open kuri aka kantu tugakandeho aka, nuko batubaze niba dushaka gukoresha aka application. Turaza dukore kuri OK, twongere dukore OK kugira ngo kabe connect na telefone yacu, kugira ngo batongera kutubaza ibi ngibi. Bari kutubaza niba bazajya babitubaza buri gihe, ariko turavuga ko tudashaka kuzongera kubibazwa. Dukore hano don't ask again, dukore OK. Yes, bivuze yuko aka application kamaze kuba installed muri telefone zacu. Turaza hano dusubira inyuma, ahangaha dusubira inyuma. Turangiza application zose dufite hano muri telefone yacu zishobora kuba zikoresha internet yacu. Dore ngizi, izi ni za application ubukigura data cyangwa se uri kuri wifi, zikahita zitangira gukoresha umuriro wawe, zigatangira gukoresha internet. Dore ngizi rero ku murongo, bivuze ngo application waba ukeneye yuko ugiye gukoresha ushobora kuza ukayirekera ifunguye, ariko iyo uzi ko ukoresha gake cyane, nk'ubu iyo mfite yitwa Microsoft Team, nyikoresha gake gashoboka, kandi nimwe muri application zishobora kuba zitwara umuriro wanjye ndetse na internet nta gushidikanya. Yes, ngiye kureba zimwe muri izi application nzifunge gukoresha internet yanjye. Bivuze ngo nifungira gukoresha internet n'umuriro already ntago izongera kunconsuming umuriro kuko itwara umuriro kuko iri gukoresha internet. Izi ni zimwe muri application zanjye zitwara umuriro ndetse zikanatwara internet yanjye. So ngiye kureba zimwe nkoresha gake mbe nzifunze, umunsi nayikeneye kuyikoresha nzagaruka muri aka application nyifungure. Yes, ngiye guhera kuri iyi AI chatbot nze nyifunge. Kugira ngo ufunge application ukora kuri aka kantu kaka wifi akangaka.
iyo ugakozeho bakakagira umuhondo ndetse bagacamo agakoni, bivuze yuko iyo application ntabwo izongera gukoresha wifi. Ninza nkakora hano kuri aka kantu ka network, aka kariho ala nako nkagakoraho, bivuze ko application nyifungiye gukoresha wifi, nkayifungira no gukoresha network yanjye isanzwe. Ndaza njye kuri all football live score, nayo nyifunge, ntago nkunda kuyikoresha cyese ngiye kureba nka match wenda, nyifungire wifi, nyifungire na internet. Ikindi ngiye kuza kuri iyi BK app, nayo nyifunge, bivuze ngo application yose ntashaka gukoresha nshobora kuza nkayifungira ahangaha. Urugero rero ngiye kuza wenda mfate iyi Facebook Lite, nze nyifungire gukoresha internet yanjye network. Dore ngiyi ndayifunze, ngiye kugenda kuri internet mfungure, nindangiza njye kuri Facebook ndebe ko iri buze gukora. Yes, ninza kuri iyi Facebook nkayifungura, ubundi ubusanzwe iyo mfite internet nziza iyi Facebook ihita ifunguka yirukanka, ariko dore kuko nayifunze ntago yakigera ifunguka. Ariko reka nze nsubire hahandi, nze hano kuri network ahangaha, nkore kuri aka kantu nyifungure, urabona hagarutseho network na ara, nsubire kuri ya Facebook yanjye ndebe. Yes, urabona ko ihise ifunguka yirukanka, bivuze ngo nje hano nkayifunga, nkayifunga ntago Facebook yakora, ninyifungura Facebook iraza gukora. Bivuze yuko rero iyi application itanga uburenganzira kuri application ushaka gukoresha wowe gusa. Ubwiza udashaka ushobora guhera ku murongo uzifunga, ariko ukibuka yuko nuyikenera kujya kwikoresha uzagaruka muri application ukayifungura. Icyo bidurinda niki, nukuba zadukoreshereza internet ndetse n'umuriro mu gihe tutari kuzikoresha. Bivuze ngo iyo tuguze internet tugafungura network, izi application twaba tubishaka cyangwa tutabishaka zihita zitangira gukora. Ntago zikora nkaho turi kuyikoresha, ariko hari ukigero cya internet itwara ndetse n'umuriro ishobora kugutwara. Yes, reka nizere yuko rero wabikoze nawe niba ufite application muri telefone yawe zigutwarira megabyte cyangwa se umuriro, ngwino muri aka application karoroshye ntago karemereye, uzifunge, nurangiza igihe uzakenera kuyikoresha abari bujyuza uyifungure, ireke kugutwara megabyte ndetse n'umuriro kandi utari kuyikoresha. Yes, iyi ni Ericsson, aka niko ka application nakuzaniye kitwa Net Garden, gakoreshe neza uzanshimira nyuma. Kandi n'ibyo dukoze byagukundiye, garuka muri comment umbwira uti yes byakunze. Ibuka gukora like, comment ku kiganiro, wibuke subscribe kuri Ericsson Info, kandi aka kantu nubona hari undi muntu kafasha mukora kuri share ikiganiro ukimusangize kugira ngo nawe abashe kwirebera ngo bikora bite. Yes, ndagushimiye, nge na Ericsson kuri microphone. Yes, ciao.